Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Syakmanen ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo alenlen saan na pudpud no anagan, tintay drama kanibasa. Ngam sakbay na kablawan tay pay da Ma'am Marie Maylan, Love Hurts, Nenita Forok, kani Melanie Jabarata. Kastoy man ti surat ni pagayam Lenlen. Dear manang biyanang, adamat kayat ko pay drama kan ka. Napasamak da ito'y idibalasang kami pay iti kasinsin ko anemia. Sana pudpudno anagan. May sentro ngamin ti istoryak kan kuana. Aday di na boyfriend na kat nagnaed, iti sumagmamanungal daw, iti balayda. Ngam kalpasan day ta, pimanaw kat sana na nagpakpakita. Rugyak ti agsalaysay. Kinlay, kuyugan na, ma'am? Ijay. Di balayda kasinsin mo, Mia, ah? Ha? Mapankagara man niya. Ha? Kaya wala, ha? Amo mo na bayagan na kursunada dya kasinsin, mau? Ay na, agpakuyog ka pailaan. Kabailam day ta. Wala na ta, kung mabita lang, mat. Ang mga nuabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit lang nga ron, andi. Ngam itulog ka lang igi paraangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablabaan. Biya, adda ni Anday, pasyaran nakakanaw. Pagawidan yun, nanang. Apay nga, ikatawan mo't aramid manakaw. Kun awan mo't papanam, saan aya? Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak, armanak pailaang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan, nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napanlang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak ka. Iso nga papanawon nyo man da dyang Andy. Ibagayuman nga di balasang ti Arman na. Sikan at imang ibaga. Kasarita, Mia. Tadi matla pumanaw dayjay. No saan asikat makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita na naka. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka, Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa day jay. Tadi kami nagkasar. Ang mga nod yung kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw? Isungahan ka man nga agsasawit kasta. Padak samad di asawak nga. Ha? Sardangan akon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Diawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibagi bayan o di nakakayatan day. Nagado babalasang di ti lugar tayo. Ngam day jay pay ami at tinapilem. Kaya iso nga mo ti ayatag tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakaroon kayat. Kaya nak, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam mat. Kay, anyat amam. Ang mga no na panla nagtrabaho iti sa bali ang lugar. Kaya na mga no ada komunikasyon da adwa. Oha? Awan? Imbaga tinana kanyak, ang manipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kaya saanin ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko ma. Anya? Isang nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga klunan naktulay jay. Mangantayo nanang, nakagawa akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangus. Di paborito ni Roberto dato. Apay nga rod atan lumanen ta plato dito ilamisaan nga ay. Kat dudwa tamot dito balay. Kat plato ni Roberto Anya? Ay, Mia, anak ko aya. Madadadail santi ulom gapo iti daijay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw ita. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramidin.
Han kayong mat nga mapapektaran ni Tar Aramidok. Ha? Sige, manganta nga ruda na nako. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanan anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sige ay, padasag ano kayat na balasang kao. Psychiatrist nga. Apay anyat pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ha? Ay inisaan anak ko. Ngam na sa isaya Handak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo Tar Aramidok. Awan mo tamo nga madi. Anya mo tikas tang aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta. Adalat ta plato na, nga uray awan mo't. Kan maturog ka, adalat ta tay pungahan kan ulis na iti kamam. Kat, apay, bawal nga aramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamintal, madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaawat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, yanak ka. Tawan metlat mangusar. Wano ila ko mo na isaw. Baybayan nyo dahi ta. Usaran nanto na ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panag-awid na. Linipat na kanday siya, anak ko. Haan nga, Rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya? Ay, nagado dagito'y asapatos. Kan nanginan sapay dagitaw, apay no ilakaw, ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yagyo malangan dagita. Baka ilako yu pa kit di. Nekat pangipanamon ngay. Idulin ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko. Tapno adda usaran na no ag-awid ito'y. Anya. Insan Mia, adda ipapaitid ni Andikan ka? Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtad kan ka. Iso asyak kanun at timangtad kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga Rod. At dapay nga Rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay ay akanayon mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napan lang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat adda nga Rod komunikasyon niya. Agte-text wano umawawag. Saan atabis eh? Kan madadalmat nga medya cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya? Aywan gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos di asawak. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpad tadta ni Roberto. Huibis nga mentadtakat. Kuna na nga ag-awid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya? Ay na insan, mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maam-amum abaro ijay. Kano agkinayat kayo, di mayat. Jak nga Rod umay. Saan akon nga balasang kunak lang nga Roden? Bilay, tagsala. Si kamat, anday. Awan pa'y latukar ag salatan. Urayong pa'y nga agpatukar daan. Hustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Dimot ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isalang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga mamamay. Diyan mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan kwa na. Talaga di na kaya.
Malasa na balay. Tada ka mangisandikin ko, ana. Uray, tagkakaingas kayo, Mike. Ala, napimpintas mo't ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yun, linlain. Bala, umay kantay tagsala. Magagaran ako ngagsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Umuna ak ijiteng nga. Anya, uy, urayan na ka, ande. Ay sus, naglokon. Nakanan. Naimbag nga oras mo, linlain. Kuyugan naman, iji balay da insan mo, amiya. Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Ay, Nay, anyaman daytan, ande. regalo kanin sa mau. Tirno asan doken shorts. Nakita ngamin na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingatanga man. Nungay di naman en awatan. Kasla jay chocolate idi nga ipapaitid mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kino di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linling. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kat kasano no di naman en awatan dayta. Kat itid naman en kanyak. Isublikan ka No itid na kang ka di alam. Sika mangusarin linlen. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na, Andy. Alaam nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat ka iti regalo. Ay, saan nga, Rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Sublian na ka, Rod, ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsubli. Insan. Isu nga ibagam kay ni Andy tasardengan na kon nga regregaloan. Tanong masurunak, puurak amin nga itad na kanya. Naimbag nga oras mau, linlen. Ni, ande. Sumra ka Oh, anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kuma, amu mula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, linlen. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko malin, Lane. Nagpintas day tabag. Alam, para kang kadayta. Ande. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso ko mapang tedak iti dayta. Hangam, pinagsasawan na kiding. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Linlen. Sayang, pa'y no sana mausar dayta. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, katagihaman nak nga rod. Ande. Ay, mairamraman nak pa yan arigregaluam. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Nay, agsangit ka mo ito na nakaw. Kano nga ingata nga sumangpot ni Roberto. Ayanan nga abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day dyan. Ay ayatan nak ni Roberto, nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka. Nabayag kuman, asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawon na pimanaw. Ngam saan ang nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko karon nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap laday ta, anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo day ta. Nanang. Lipatom ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga parakan ka. Marik-rik na nga, Rod. At nalang iti asidag ni Roberto. Isu nga, masapak nga rumar no bigat. Inak man agra-round ijay town. Barbarang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akik linline. Awan anyaman na antay.
Sigay agawi da nga rudang. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun, addakan di ta balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awana pa itabalay na nang. Adak ito'y taon. Kalwak ni Roberto. Roberta, ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, agpaso ti bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y taon. Nabayag mat gayaman nga ada ito'y. Agnig-negosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iji plaza. Anya? Mamimiss ka unay, Roberto. Apay nga hangkang ay iji balay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan. Agawit ta iji balay Ando pa'y lang dagiti badumi, chay. Sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan kay ti kalabas. Agam kinapudno na. Si igudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nagapa kami lang iti asawa iti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanong aldaw. Iso sorry, wan. Anya? Iso matlagayam nga ang kakanak subsoble. Uwan, Mia. Iso lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linokloko na ka, Roberto. Abay nga. Awanan ba na dyan nga, Roberto? Manluloko. Inururay ako iti mano nga taw-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa bale. Ninam na makagsoble nga minalalilaw naglagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas. Alipatam unan ako. Rumwarak na nang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpampanunot. Iso nga rumwarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen, adalang mapangko ka sa rita. Linlin. Alam mo, Stone insan, di ka nagsangit. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Andy? Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talagang umay day dito. Naawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron ta, Orayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga ada asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kayat mo matlang ni Andy nga para kanya kinsan. Ay ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan. Nay! Dakaon! Nay! Ada kami gayam dito, Mia. Andy! Nay? Naibag tayo maya ka. Ay natataka lang manan nga makita. Gimwa po ka unayan. Apay nga nyagsangsangi ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isong aklunan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destiny. I love you too, Andy. Kwa! Kasanungik adamo na kinawatan ni kanilinlin ngayon sa mount. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan may. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa may. Apay nga katsak mati mo na ngayon naram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka nilinlen, ti sigod na panagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kastoy. Talaga ka ding agasat ko ti mapapaay. Apay nga. Kasta unay nagsangit ti kasinsin ko, idinamuan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na.
Katita, adan 5 nga anak may ken ni Anday, kat nagtalinaad di kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakiasawa moten ni Mia kat adda moten 2 nga anak da. Alakastan, to'y pagayam mo, Len. Talaga nga awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumteng. Alakit dawat ka asapay kuma. Tagnanayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kastametten ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Len. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanen your nose para iti script kan iti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.